Haya. Regina David ukoragwo twetereire. Nitwagioka. Karibu sana Regina David. No ukoragwo yu mundu wa mbere guku. No wa register. Oginya ukoragwo ina membership number. Priscilla Mwangi, leo niko nanyi bumper from Doha. Karibu sana. Sara Muthoni, how are you doing? Karibu sana na wewe guku. Mwena mundu gwitwa Moyo Rainbag. No ra content create. Nyanogire. Nyadumire nyadumire mahua. Kuje mahua ndona. Kire yathira snow yathira ri. Aigerie mahua ine. Kuje mahua ine riu. Macindanaga na njuki. Oginya kinona kire kiho. Aratha kire kiho. Wega wa mundu akambiriria content creation ri hidio ni akorwo etikiriti athie na kiria kiraria. Acoka kinya ngiri subscribers ri ambie gwethera ithe we ndwagire nginya content. Ule dinayo. Nani bakuiguagira tha. Acha thikiriria. Kuiguagira thaba. Thikiriria. Tare ule wewe na studio. Ndigiga studio to nigukora indi. Wewe na content. Ni ndigiga content creation to na wewe ni gurutaga. Riu uri mura interaini ire yake. Riu yaku ni kwendia mugunda. No to we na YouTube channel ri yari yake. No kugeria. Ndugirite gweka riri vlogs ciaku. No kugeria mani. Ana no kugeria. No kugeria mani. Wa moyo ndugiteithie mundu uyu ona kana tarigu kwina content nyingi muno. No nguhe my ideas ta 50. Na guku ruturi. Guku turi ona haha turi tha ici. Hera content nyingi muno. Wito murakigire swimming pool ni. Ndarora ogwo ndirakimiona. Swimming pool. Wona tigana swimming pool. In fact yona ndirakinya hau. Igirero huwa ni na content. Tuno atuiga tutu. Tuiga tutu content. Ai guturo kali gwatiri. Mame koda wa moyo. Tuhe wa moyo bane content by. Nuona maya no korwo teithĩtie andũ aingĩ mũno arĩa makaga mĩciĩ. Tuhiga tutu. Decoration. Ni ucoke hande kĩhwa thĩinĩ. Rĩu ndakuona content mahiga maya ũguo ramona. Okay. Ningĩ kwĩra content iria ndĩrarora ũguo ngaikia maitho ngona rĩ kũrĩ mũndũ ũrambĩrĩria YouTube rĩ. Ona ni ugura nyona rĩu content rĩu ugura nyona rĩu. Aikoro muthi uri uko TikTok. Barako. Hawa ete followers ngiri igana rimwe. Wetagwo netawo baire kana etawo atia? Buire ngata watia? Kamuthe karia keho. Ndi wa maundu maya muno. Kadansaga. Ndona. Dansaga nyumba kinya kila mahali. Ta imagine bebeli beni kigiritio dance. Ndoke dance ta koi. But at least no we can. O mundu na kire na kiho kiraga ya muhete. Taru ngikuria waga utengera nikiri. Ni content ndiragwethera. Okay. Ni content ndiragwethera. To TikTok yaku ri. Tiga kiria ndatiga ndagwikirithia kia hinya gikoragwo ho. Guthie kindu kingi. Teno ajikirithia. Ona muthire mugukora content njeru. Mamenya ni faruthi ajikirithia. Itagwo Premier Gang. No amekora ri, umenya no kugeria mani. Riu koguo mwakora content njeru mukamenya nenie. Tondu mundu wi haha reke nguire. Wui. Okay, no reke njuge mundu angeheo ciothe. Ndungeheo ciothe. Riu kire wina kio ri onjorithia biu. Nona tarau ni heto gwetha mugura uthinangia na kwendia. Riu ri na andu angi matire no hoti ucio ngamenderia. Na we na uhoti wa uthoreka content na studio. Na ithu ka studio riku. Riu mundu na kiria gia murathimeire. Taru Regina etagwo atia ni Moras. Ena kiheo gia kwendi tukutwa ciana. Ugimuredia mugura ndangihota. Yes. Okay. Anyway, haithiru no ega tio horo. Ati ona no kage ageterera utuku ni ndu ciururaga. Sadimani athire ku by the way. Sadimani by the way ri. Hena Sadimani na mundu gwatugiaga muno na angehuria thimu twaragia ithaigi meta watia. Tiza Saturday. Etagwo riri. Watuheaga story ingi nginya cia. Etagwo atia. Aikitu ni DC. Etagwo atia. Riu andu ka mugweta muno tu ni etagwo riri.
Kumbe no muririkana. Ira muririkana. Mbere ya Queen Esther mokite ri ucio niwe watutangaga. Ni. Ndaka guru Queen Esther. Yetagwo ati. Ibro no harage kiirwo ri. Queen Esther akiwage gaciarite. Nario investor munene onake. Wa muya akiwage secretary general. Ni. Na mwaka wo ngbaithe mumenya kwina ithurano. Na mobisa demani mani ni urahitia ni kungirira. Tondu mobisa demani ni investor. Sadman by the way, athire ku. Na ni eriga guka Kenya na tutionanire. Okay. Haya. Sadman we umenyo na tuikarania nawe. Fletcher Hutchinson tuko live tuongea baadaye. Ako Sadman toka inbox igwireka undu tondu riri wi umwe wandu wariete ni ndamwendeire broti nyingi muno. Sadman. No nderegete kwaria thiko ici. Yes. Koguo tige gukira Sadman ti wega gukira na hanini. Na andu na andu mundu na ndurarikana undu ucio ngai kubaita nyoka kana kurikana. Ai karitwa unique karitwa gatafatire kuriganirika. Haya. Hedeka icho. Kodiga dirikanite. Oya akona kabani. Ona ingekuha 10 ndungiririkana. Ingirikana mbere yaku. Yetagwo atia. Akonyura mnya view wari murata wa barothi wa tene. Na nduite kumwereria ri. Tandika hino okonwe turetha. Nino okonwe turetha iba ina no athikiria hoguo. Ma silent followers. Haya Sadman ne tuonanire. Ndigiririkana wega no ngwiciria ni ungiri ni kitangiririkana. Jeremy Sayuni geithika ndakuona mwena Verokin. Where are you guys? Horero hu ni tugutariria haria turi. Gimera hani. Karen Kadia. Yes. Onake Karen Kadia. Ndika muno na ni kuri Karen ungi wetagwo Ng'ang'a. No na inyuĩ mukamenyanaga haha nigetha tugatiga kugieka. Ni kuri nginya Karen ungi. Ucio reke wa gwitu guku riu. Karen uriku? Oya mwejimwa. Toru cio timu gati Karen. Ukiugire ni hari nyamu. Acha nyamu ni baba hari Karen we mwenyewe. You ate chocolate farodhi na umesahau? Oh my God. I remember it very well. Very vividly. Nego na okurika no ndo gaterere. Reke ambia kwire. Reke ndo kuririkanaga. Bale hai ko he mundu ramia biu tutirega ine ri. Haya, uno harehire chocolate wa Yes. Seriously? Yes. My goodness. Haya, riu mukirora wega ri. Nderega kurehe chocolate ni kiongo icio. Ni na barothi ri. No murona ta athi uguo matuko makanyuka muno. Mungitora turithio ri uguo. Ririkane ucio. Tuone. Ni ndirakwira uguo riu koma sivaga ha. Na ni nginya ndi musivite. Etagwo ri. Tigana nake. Ungikonyera mia ndurete kwaranira barothi kana ni wakahinda riu re. Umuthi ni weturenda riu we. Na mugatwarageria andu agai. Tariu ni umenye ni ndi umwe. Inyuĩ ri ndina namba cianyu nyingi haha na ndingihota kuririkana. Na ndi musivite. Akondwirika kunjariria njira inbox hai. Na andu akana makene ka environment kaka muno maroria mwiha. Ni muno we handu we. Niko hapa nilikuwa best yako Karen Kandia. Mimi ama huyu? Guy. Hi Mr. Barothi and Elder. Sorry I called you and you are alive. I want to talk to you. Or you want to talk to Mr. Maina or Mr. Me? Yo ditini niwe ucio guraga tikwanira we. Jeremy Saruni wewe. Haya, sawa. Riu ri ni tugukiaria tuhurire twarikia haha. Tugutereta. No umuthi ni kwenda riri. Kai sweetheart athire ku. Ni kuri ungi wetagwo sweetheart. No amuririkana? Ariu nake weta. Sweetheart. Reke tume disclaimer umuthi tume atiriri. Umuthi tore ucemani na andu ari othe makoretwo mari underground. Old boys and old girls. No tuga old girls. Ona ko ina miaka 60. We tikira you are an old girl. Yes. Nginya mutumia mukuru muteka yutura makenaga. Aikorwo wi mwiroreri bitu wa kuma tene. Comoka marima. Yes. Comoka marima. Umuthi ukawa eguo kona iguru uge ni ndoka ndahera mehia makwa mothe ni wehia wakwa munene mani tukurekera. Ni je tumenya kana ni mukuru kana wa riu. Ni jina.
we no tamuwi ndore kaka ndo ari kana watende kana hingo ciothe ona Regina Regina ni rika riri ni rika kindu riaku Regina ni kindu rika riaku asa by the way ni kuririkana ndo igiona rika riakwa ri ndamuika rika ria Queen riu na ria wamu no ikingirana ucio ni rika riaku Regina ithe thie nake guku kiria Dominion yes ni rika riaku yes thank you muno makiria Regina na Jeremy Sayuni no afu andu ani yogi ona no ukore mundu ucio turetha rio hanire twacenjirie to Jeremy Sayuni no kono ucio turetha riu no ukore Jeremy Sayuni no sweetheart edi ndo kana de watana guku Shiko FM by the Shiko FM Shiko FM by the no watana no Fisher Hutchinson no na Penina Benjamin akina Phyllis Shiko FM Regina ni watu wazee hapa nini mafadhali certificate omothe meta alumni yes to domenya old boys ni aria magwite alumni ni aria mahetukite wega ate rigi ate atauga ndavete ogigo cukuru yeta atenire ta alumni yothe ri ni ndio mamba hombete wega ahuga tene alafu old boys ri ogekona tumeirwa message ate old boys athukuru anyu ni macemania we muingi wa gathagu watukanio na aria ngio muingi wa gathagu we no alumni wa mbere nginya ni maritu indo alumni ni maritu indo tau handra na hena old girl mo kana old boy umwe old boy drona kana old girl we akoro we alumni no ya we tambure ori gatene ondo cio ogera kumenya kana uri old boy kana old girl ongekorwo kuma leo umire high school tero wacokia makinya na thutha wacoka thukuru iyo wete to oga motivate ciana umenya we old boy kana old girl to alumni ni metagwo guthi maka motivate ciana tero ginya na we uri atiri die nduru wetu ni mameneire kibasi okire old boy ogona tare wetu ri ni ni thia kumariria by the way nini thia kumotivate ciana thukuru iyo no tofauti yakwa nawe okay uthio kamera atia maigithie ti maigithie ndimena thoma ina kio gutikiru gutikiru kiki guku thi no githomo kiega na magathoma biu na makahetuka na takiri kai guteithĩtie we githugu kiria jaragia handutite ku kiriku ko uweta visa maita meri ni kwenda gwana githugu ekuonerwo kojo mundu ucio ngoraga ri ngorete the same person ndikoraga ndagwa counter yake owe uria ndagurire mbere ria keri ria nini uguo ngena woi mwitu wa mbere nyathi counter ndawa ngai na ngoro mwana ntaithia ndigakorwo nguthie hariri uguo ngigwa nderwo ko njajikaga uguo kam ndagwite itage ndirakinya hariwe by the way eno ni njika uguo just come ngimenya ni ndagwa riu ri ile raiga mimi karibu I retire in the club ani karuginya hakuhe maritae ani mari taraga aria maroka Sara Muthoni nginya Sara Muthoni akiri wa guku Sara Muthoni wathire ku agimatuikire silent follower ndio niki gwathire na mbere makono no nguonaga ai hatu nyamunyonia wanira hau na ndauga ndigutinda ngiaria ku dog na njuke njaria inbox Shiko FM ni Moras no ni Moras ambirie kwaria nginya hindi ya mbere ya Miami igatuma menya na Regina ni hindi ya mbere yo mena appreciation na peni no cio ni mbere yo yes njagi ciribe ni muthenya ungi nona group ine no kwiri turire githurano kia riri kia MCA kia MP kia senator kia governor nginya iguru oha tau ndamya tugitona guthurana MCA tugithura we MCA bethi tutiko muthenya umwe twaimiria metoro twaimiria metoro tukigethaini getha thita cia muthenya mathaa ma Kenya mundu renda guthurwa MCA wa kiria wa Baruthu wa TV guku tuka twike ithurano na tuhinge uri no menya riu MCA no reragia na ndo mtaani MCA ri ndio na ikorwo eni Moras tu niwe wi ground ba kiu ri yani Moras ri kiwa ni bila kupigwa
By the way, no MC wa guku. Tonu we ground. Tonu we ground. Haria mitaro ya hingana no wetagwo. Umenya president, governor, MP othe mahuthagira MC. Ikereria riu tonu we ground ri. Mitaro ya hingana no wetagwo site visit no tumagwo. Wona mundu ucio taitwa koe. Babici. Ba, riu ucio no MC wa guku. Nitaiguithaniria. Hena Pauline Keniaru. Ona ketua riu. Pauline tiwa riu. Oyo uri. Pauline tiwa riu. Ni andu aria maikangitie tumiaka guku. Ngabe dute ngofia. Ndingeria ndina ukiongo. Oyo ndinge mwadura na ngofia. The first ambassador wa Maliland. Kole mwana wa Seattle. Na nitukwenda meke atiriri. Oyo ndinge ndina ngofia kiongo. Nitukwenda meke atiriri. Yes. Atunyitithanie Pauline tukumutuma kuria JCM no arura ekoragwo state iriku. No matwirire. Ekoragwo state iriku. Producer ginya ndui. JCM no arura no itongoragio wa Shirari. Ni turenda kufa twambe tuhage kigomano. Tutanathi ku apply visa. Na tuwe gukorwo ku. Na inyuothe muri America ndamurutira ngofia tondu kundu kuti kuhuthu guthi. Nona kono ni thithi America. Ai we ngofia we. We mundu munene. Kundu ku guthie ni kuritu. Ngakuwa ginya mari certificate mathigejetia. Na taitu na robuku. Mekire uru muno ni. Leo uri. Ku Pauline Keniaru. Being our brand ambassador we kuria Seattle. Yes. Nitukugeria kuorganize ule tungibanga kigomano kinene. Gitabaniri kuria JCM ya kuria Ruraya. We can organize. No to beto the visa bere. Tutoke tu organize. No to terio. No to terio. No mistake wekaga. Ekaga maundu na witikio. Ndiye ndina witikio. Ndiaga jitikiti igana kwa igana mundu ajikoraga haria uguitha. Ti oguo. No nginya wambe ubange kuria urathie. Ucoke riu uthi haria. Ni ngoragwo bangite kwa ndirathie. Ngoragwo nginya bangite. Riu ri tukubanga nona utoke visa. Riu no tuhote guthi gwitia riri. Twambe tubange twoe visa. Tucoke tubange guthi. JCM eko Seattle. Ai. Katigwo Pauline. Na baadhi David ndio tuherete icio. Hitiko ndari gwa atiriri. Eko JCM uyo yi Seattle ri. Nuona oku. Mubisa demand ku ni ku tugacemania ithuothe. Andu othe me bururi ucio wothe ku America tugacemania ku. No igwa yo dit. Ugacomoka kuria UK. Pastor kugira tu Ashira. Pastor Ashira. Charles Ashira. Charles Ashira. Yes. Yes. He's a good friend of mine. Before he met Kenya ni anyendagiria mucere. Okay. Na hindi ahire ta wothe. Anjona watigara tine guo kari. Tu fata tu digo cokia ngatho ku gwake kanitha-ini ni undu kwa mucere. Ore kaigo ngona. Yeye ni JCM iko Seattle. Haya. Yes. Yani hata Pauline anasema hivyo. Iko Seattle. Shida sasa hata ile mimi kitu naogopa ni tuenda na wewe kuchukua hiyo visa upatane na huyo interviewer tena. Game kuchua wewe na wewe mbele yakwa. Juu atakunyima tena. I'm 100% juu atakunyima tena. Tukame kuchua wewe mbele yakwa. Ndako ndirathi hari wewe. Tucenjanie na wewe mbele uguthuke mweno ucio. Thie mweno uyu ungi. Ndikagwa. Ndikagwa. Na niguo mabeste makwa mathiete naku. Tari we mwiri turani savaga fegi. Kuria DTB. Kama ke kuria nake. No ri ogu. Tironi ajairia na namba ya US dirori. Kai ndarogirwo. No ri ogu kuma ui. Tie muri mwana itu wathire ku atia. Akijana itu twathiete turi andu atare. No ni ndaheirwo. Bana nyuko ndo rigeria. Ile Kenya ndibira kidogo. Kenya thima thibire. Kenya thima thimire ni. Kai morasi ali ageria. Ali hora pink paper. Bas, ogero ni morasi ali hora pink paper. The culprit. The culprit yo. Na ndo aito ma organize ni morasi ehere Kenya. Ndagacoke gaf. Athie na ku US. Riu ni ihoya baikiri ya mutambo-ini. Na wira tangi. Girai ni morasi. Girai ni morasi ma. Tondu akimara kuria ni goke guku ri. Kuria gutiari kwega. Gutiari kwega. Na ni igwa hinya kumwira. Tondu haya Kenya kinyete ri. Ungena muru acoka na guku na ikae guku ri. Ni kuona kwa mwana ithu muhinyiririku muno. Tacera nduka yake wone ri hano yari muhinyiririku. Arigereria. Ni mwazi anda utuika milionea. Kuo ni muhinyiririku. Ara.
no mabranch ya kuhingura ati I was there last month. Oi basi ari basi akiriko koguo nona ngiheana ndeto cia kuriko pink paper ni acimenya Oi yes ni mwamba mureke ngina time nyambe thimangire no na to ne jo ne ga ne ndemeikie muhuko guo uga kwira ati nduthiugerie ndine na ukara bado hala kuiruka muthenya ucio ya muico ndaimu ri mbeca ndari ndihe ri ndege na tigiti ri ndathire itiararire tondu ko ndahirwo ni ngerehire makindu ngima matatu mana itiararire ndagure kugura kindu ndionaga ndarikana gore gwathire muthenya ucio oh yeah. Okay, nä kå igua kä ratha no on the other hand ngeyumä rä ria nä kå menya atä wä mwe warä acagå ngai angä igua ratha amen no nä å ngä rå mä rä ra tå ndå ndä kwä ra nä ona ngai ndekå ya kä ndå direct nä akoragwo na restriction wona he kaundu itarå mä rä ire he maå ndå maigana ona wa mbere watua gå thirwo gatangathe ndå kere ona wacikå na document icio no rä banga mibangire for that muthuri ni kubangwa bangagwo we thikiriria muthuri nona kiroka wokira umenya wacikuri wira gwatiriri na tundu twaku twi haria tu atumia ni moya thuri ni kanyoni mithemba u koguo gibanga ni ngiugaga woi kai ndugetekeria thie tondu wathie no aregere kuria akoro hi abanga akiwa akiagia na ngoro gatiriri mwathanya ngi muno ngucokeria ngatho ati wona ibo no ngacoke goko-ini gukwira ni wega na no rera abange document eni ha he kwena ndukere ona u ukiki warie na ngai wike acha wacigotake koguo umenye andu amatituona wega mena wa Nyambura kuringana no uria tutanagia wira ri wahana athie kuria ningi unjite turire murimo acha kuhure kuva uthire kuruma guthie gucera na mundu wothe ni gugaga nona besti yo yakwa tondu yathie ria mbere ni yanjirie ni yathie iyo yaruta bengi yathire yoka ikinja ati taka ndeci gucoka kuria ndigucoka ndathie riu kaenda na gicoka anyarikire na namba ya nakuria ngiuga bas ni uguo no riu ri gutiri mundu ukoragwo bangite guthie gutura no ni ndingithie gutura kubanga bangwirire ha king'ang'a-ini andu othe niguo moigaga uguo ningithie gucera njoke njuke ningithie gucera njoke njuke mundu othe ekona reciria riu no ona ni mwarasi ukimuria no guo igire ona rakwira ati 4 questions I was 4 questions and I was done we si mchezo ni mwarasi uliulizwa nini tathikiriria ni mwarasi woimitwo no tathiete ndoimeirwo hau woimitwo tene we ni mamenyaga ndungiheo ona aritera ku murora raini na makoria ono ciete heke uri aruire acokirie ciothe uyu no nacokete ciothe wapi waimetwo wiki mwe before Grace Kiarie geitheka muno mwena Elizabeth Wachira ndamuona guku mundu gwitwo and Silver Penny, how are you doing? Riu kai mutigake makigutiagaga uguo anyway nie ndire na ihenya ria guka ku na maundu matoka hora maundu no kahora ningi reke ngure baruthi ona ingigeria maita 10 ngahera 11 ri I'm good umane atiriri no nganeo utemana nitare kaigana ndä kå hethiri he maå ndå tårabatara kå giginyanä ra å guo ndå ngä giginyana mbeca wone coke å giginyane kuona visa. Very bad wina thiri mimi niko na siri ambe ni moras ni moras ndingä må he tå ndä ona enda gå thiä kå regera kå rä a hena gathamiri karanjä ra enda gå thiä kå regera kå rä a korego ambete kå ruta nginya kä gäcimairwo kä arä ho we itiatamburirwo naki abu må ndå othe akenagia agä thiä hau onaga å rä a kå heo wa mbere å kiuma nyå mba thiä wä na meciria morä a å tangä heo agoine akauga nyamå to nginya ona heo hä ndä ä yo nä guo heagwo no nä må ndå wothe athiä ageteire katathi ka mburu tiga thä na expectation ciguo ndeto ciwaragia baruthi nä kwenda å thiä ku wambe å gerie niä ndiendaga gå thiä tondå wa mbere ndiendaga gå thiä US koguo ni ndiramenya no heo tondå endaga gå thiä aya wagikinya kuo mbere ri ndiramenya no heo wagikinya kuo mbere å kanjä ta tondu no menya niä kwaca ngwiraga ndä diplomat
Diplomat totimagwo. Yes. Nikio koretwo Kenya miaka yothe. Tiwe diplomat nginya tindi ukiumaimagara o. Nikio hingagirio nginya airport rege makainuka gatigwo kuu. Ni kurigwo mariga mundu nu. Athi na passport ya kawaida niki. Na makari ukinyite guku atia. Uragerire kuwe na passport ya kawaida. Nigetha ukinye guku. Kwa system ngini kuoneka mundu ni mundu serious Kenya. Ni mundu wimu muteku. Anyway, never give up. Never give up. Yes. Never give up. Sarabogo ndamenya no akuria gathika. Ati on the 13th of this month nilinyimwa huko Jamaica, been nursing my disappointment woods. Woi. Kai. Farudi sikuwa na high expectations, but hiyo pink paper ukipatiwa una feeling kufaint. Heka nyambo ndahalo mire ka hati koi. Kadegiro yati. Kada utumire. Ati ya hiro yellow paper ikiaga exit gate. Pink paper. Gakiria kagata iko ga pink. Pink ni waimwo. Bruno ahetoka. Gapi ahyo ga pink ri yagire nginya murango wa kumira ni gutukanirwo. Tundu yake te bathu gukarikia. Onginake ni apuraite na akona wira. Riu ri aheiruma ati aririre. Aheo. Riu kandu ati erega ya makire ona uri arira. Kimwo ni ngoro. Onginake atwaretwo nginya ni andu akanitha mamathi makawe visa magicoka agithie makiheo gya pink. Na andu ngari igire. Ni acirika ujo gwetereire. Na mabete ko bati thiku inya. Na mera ni igwete ngai. Mabate thiku icho. Nigetha macoka riu athie akirigwo pink. Taitu ni hinguku. Tuthie. Mwandu ukimenya gore guthie. Tuthie tiego la riri. No ngai ndaimo ndahe pink ni ndio niki ndimakagai. Asa ati ndo makaga. Kile jekaga ri. Nona ngiumaja. Ala mara jigide bati matigo taka metreire. Ndari ko ya pinki. Wando kumenya niki ndike gojo jikagia muka taka cibu. Ndio kumenya ndina kioni. Kwire gwathiri njega. Nigetha ukana disappoint andu acio me hau njari. Thiene ka tari ka kaburu ikithia handu. Certificate of incorporation ya kaburu. Wayo kaya rori kumba ikia muhuko comokana kaburu uthio ukenete onyitete mwena uyu ungi uguo uthio ukenete ma. Okay, all the best ukimenya pinki giaku ki muhuko uthio kaone ironda mbere kai ye gaire weoka ku thagio no ndirigute na nze wa njiko ndimenyaga niki kiuru tondu ona ungihoya na wihinge na ukuimwo no guo gucenye nye hingite uyu kundu guko basi ni kurito ku titia te ni roho araria aca ku ri ku anyway ndungihota gutire mundu uri wahota ku dictate wega kire kingituma uyu mwana kire kingituma oheo gutire nginya umuthi uyu nobody knows keria na mbere ona aria mana heo agana ti hoi muno uguhua mundu ni eta makona ndia hoi na muno ati ni mure gake ayo piki ari merie tondu ja kuihurite andu adaenda gucamba ndaria tiri hare mundu ndagunyina kaũ gicagi gake akuhe mariria nginya githweri makona you are very innocent undagethi kuregera barothi oimetwo tene mbere yothiete uguo riu ngikwira ni tiete githweri gutuma abana uri yes ngai ni mwehokeku mahinda mothe gukura na tuhorerete oguo ri gukirite kariera kega oguo tutari na ihenya guku withagwo Eden Estate Konza yes ona mucii muthaka muno na muhoreru na mucii uyu ti mucii wa kawaida ni mucii unyitanite na an international techno city koguo ndukarigwo niki turigwa twina gikeno uguo na tuhorerete ati ona wi muime visa. When you are next to the international techno city, the only international place you know is here. Anu no ikore ambassador aikombora nyumba gwo. Oh no. Okay taguga tuka. No, apply go tuika ambassador guku thiini tondu riri. This is an international city. Yes. So when you get to Konza, you already have a visa to international places. Actually ndramenya wona yari kari. Kwe services nyingi muno cikurutwo town na Nairobi town cicoki na gukienda. Ndia kuria nyumba yo ndakuonirie area nyitanite na main ri itagwo all in one government services. Ire kora ku ciothe. All in one. Yes. Ire kora ku ciothe. Services ciothe cia thirikari ire kora ku. Yes. Okay.
riu koguo ri kwina immigration kwina huduma center ciothe ciku ni tondu andu ingi wonaga magithie kure UNEP na kuria kungiri na nene matiganite ri ndu kuna ni meriga guteta ni uria passport ira ikara guku Kenya ingikoima riu services nyingi ni ikarehwo guku ni undu wa andu acio matikinitare macio kuhuthahuthia wira ukamwiria angi mokite guceto kahora riu turari uhoro wa mucii munene wa Konza riu ni urida mucii munene this is a smart city tareke njukiria ru igano na ha metro maikirie karinki no ko matire maramenya nitukinyire guku nigetha riu koguo ri tukiaria uhoro wa an international techno city ino turigainie kana ino tuhakanite nayo na maybe no kone hindu woka ni urarigwo twiku ni urarigwo andu aya tuturamona mahorerete wega kanyeki-ini weri kari guku mari twi thiini wa Mombasa Road wa mbere tondu Konza City woima Nairobi town wigagira no wigire expressway kana wigire Mombasa Road umanete ciothe gukurehe Murorongo umirira hau wigire wikuruke na ukaigire Gitengere wikuruke Athi River uthie wikurukite uke Kayole Machakos Junction ina wikira Kayole mundu no indo ciothe hano Kayole wikuruke Machakos Junction uharuruke uke ginya Konza kuma Nairobi town guka Konza it is less than an hour it is between 45 minutes to 1 hour ni undu wa expressway wanyita horocio riu woka wakinya thiini wa this international techno city ithwe na ithwe twi haha uguo ka tunyitanite nao uguo raitha urigana kwina mwana wa Mombasa Road uria wina gate A naguo mwana uyu ungi tukoka tugakabana nao wega uguo na rugiri rwao tugakorwo tunyitanite wega noguo ni kuga ati rugiri ru tugutire city turana rugiri ri ithwe twi Konza city thiini tukana ni mundu tire Konza city thiini sisi tuko ndani gutire city tari mundu wi ngaro igage Nairobi tena Githurai ona mundu taru ha mundu athamire Githurai ra andu ni go Nairobi ni go ka undu arege komba ni ndio gikomba ka go re Nairobi okay bado igwa mundu wa Githurai hurirwo thimu akira ni go ka undu arege komba kama ni ndio gikomba ta kurie go Githurai ukinjira wi Nairobi riu no renzi cirekanagiria ni koguo ri hindi turaharia uhoro wa ati tuhakanite na Konza City ri uguo ni kuga Konza no city yeherio rugiri ri tugakorwo twi Konza thiini na njira nguhi this is the most prime place after Konza City that means no tuhete hapa hiru hapa hiru niko kwina ma ministry mothe ma thirikari maingi ndikane uyu uguo Ministry of Agriculture Ministry of Health hena ministry bangite raini na hau na nyumba cia bata ungithie kuri my insurance headquarters ciacio mabengi headquarters ciacio ndenda wambiririe kuona haha turi ni hakona ma headquarters macio mothe kwenda kwa baba ino gatagati ga itu na Konza City no harugiri-ini ri ni Uhuru Highway athiriri wakimenya riu ni gakwe hakanitie ma headquarters in fact area no itu haha tuikarite ni hakona ma headquarters ma makambuni ma insurance headquarters na do na ile ingi cirathie ciumbitwo kahora ni tondu tukeria uhoro wa Nairobi eto tukigeria go shape tuwe Konza tari Nairobi haha riu niho upper hill haha turi no anyita eto Uhuru Highway ri ihakanitie Nairobi town na Uhuru Park na upper hill no anyito koguo hano uhete Muthaiga no uhete Westland no uhete upper hill no uhete Runda no anyita toro ni ho the immediate place so na nikiriguo tukira andu mundu wothe uraigithia haha ri tiga guka wakite mucii we nawe acha nyuka gwagirwo ni mahiga ma furati ciagire ni apartment kure iguru atiriri haha ni handu ha guka gwaka apartment ege host government premises government offices international organizations offices wanyita dikani koraga building cia kitu wingi mwe na mukawa nayo wingi ni rathi village market dalikuo is it on Friday I think so no Saturday Korea Trademark Hotel thiini wa village market koguo ri village market hostite nyamu nyingi muno en gatagati ni kagu ga village market kwa hena mukawa wa riri
mukawa wa kimabũrũri wĩkũ thĩinĩ nwanyita koguo ĩno nayo Konza City rĩ thutha wa gũkorwo tũnyitanĩte nayo rĩ ĩrakuonithia indo nyingĩ cia bata rĩ igakorwo Edeni nwanyita igakorwo Edeni na iria ingĩ Dominion yes nwanyita yes rĩu kĩrĩa kĩrangenia na Edeni rĩ nĩ mũndũ wothe wakorwo invest ona akorwo ndaina handũ ha gũikara rĩ agacagũra gũikara apartment ici ci next nwanyita tareke ngwire apartment ici tikarĩhio mbeca nini can you imagine an apartment that is next to an international techno city tino hore mbica ya apartment ĩrĩa ĩ next ĩraikarwo nĩ mũcaina ĩraikarwo nĩ mũhĩndĩ is a very expensive nĩ kaeria karĩa kugaga atĩrĩrĩ gakaikaragwo nĩ anene niĩ barothi ũndũ ũrĩa ndĩrageria gwĩciria wona ngirĩte haha ũguo ndĩreciria ũhoro wa andũ meho tũthiĩte thabarĩ nao handũ gũtirĩ project itũ matarĩ magũra ya Marĩland nĩguo ona no harĩa tũtangĩramaheire Eden Estate for free yes no nĩ ndĩra-expectaga makorwo marĩa mbere gũkorwo makĩingĩra gũkũ ũguo nĩgetha hingo ciothe tũraria ũhoro wa Eden hingo ciothe tũragweta Marĩland makamenyaga igũrũ rĩa maũndũ marĩa mangĩ mothe nĩ maheirwo buroti commercial ĩrĩa ĩngĩtũma thutha wa mĩaka 2 kana mĩaka 5 kana mĩaka 10 ĩroka rĩ wagũrĩte buroti milioni ũkendia milioni 40 uge na arĩ korwo nĩ woĩ wagũrĩte ci buroti igĩrĩ rĩu niĩ ndarora ũguo rĩ ngarigwo kana ngĩmarĩhĩre kana nĩ atĩa tondũ wa rĩrĩ nĩ ndĩraigua ruo ngĩtara niĩ ndĩ gũkũ ndĩna buroti ciakwa 5 ngĩtara wewe wĩna buroti ciaku gũkũ 3 na arĩa angĩ no hena andũ nginya nĩ ndĩramaiguĩra tha ngarigwo tũkorwo nĩ Eden ĩramahĩtũka ũguo no ũndũ ũmwe ũranganirie na Eden ĩgũrĩtwo nginya nĩ andũ marĩ gũkũ Eden ĩgũrĩtwo nginya andũ me gũkũ Kenya ta nyina wa Pauline na nĩ njũĩ nĩ aratwĩrorera harĩa Umoja nĩ ũmwe wa investors na mũthuri ũngĩ wa kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Kamune ka Macharia Irure wĩtagwo Mũragũri nĩ investor gũkũ koguo Konza ĩkuĩte ĩgakua na ĩrakua andũ mena cioneki nene no majority nĩ arĩa marĩ na nja wa bũrũri na nĩkĩo ndĩrakwĩra nĩ tũkũmĩcenjia tũmĩtage Konza International Eden International Estate Eden City Eden International Estate asa Eden International City tondũ kũrũ gũkũ barothi rĩ kwĩna ndagĩtarĩ magũrĩte gũkũ kwĩna mainjinia kwĩna mapiloti kwĩna mascientist kwĩna pediatricians kwĩna psychiatrists gynecologist kwĩna ma architectures yani kũrũ gũkũ rĩ na lecturer nĩ Queen Esther nĩ ekwa kĩ nĩ lecturer kana nĩ ndagĩtarĩ kana wakiri kana nĩ translator kana nĩ consular tareke ngwĩre ũtarĩ ũrathoma bũrũri ũkaigua wetwo doctor ũgathiĩ ũgetwo prof mũnyo na nginya tarĩ consular we no ũkĩgeretie nĩ ũthomete we no ũgeretie nĩ ũthomete we wamenya rĩu were tarĩu we wĩ mister Athia thĩra we wĩ mister there's no problem rĩu rĩ ũguo nĩguo kũrĩ atĩ mama Eden International Estate ndamĩona ũguo nĩwona ĩno ona yarĩka ona twarĩkia kwendia gũkũ ndirauma ũrĩnjũragia wĩkũ Saturday ngakwĩra ndĩ Eden wĩkũ Saturday na nĩgũbatara tũkarĩra gakũri haha rĩmwe woke gacinwo wega by the way ine gagacinwo tũkĩrĩaga nĩ no gũtũma wawerũ mbere ini gagacinwo tũkĩrĩaga twarĩkia tũiga rũgĩo rũu nyũmba ĩno itũ yake atĩka tũgũkorwo tũrĩre haha ũguo haigwo gatenti wega tũcine kanyama wega ndeciria nona hĩndĩ ya gũcokia ngatho hĩndĩ ya gũcokia ngatho tũkarĩa kanyama gũkũ nĩ akĩrwo kũgũra kabũri na haha this is not just any other place wawerũ ũke na producer this is not just any other place yes nĩtwagĩthĩka wa ngũi ndũng'ũrecho
mwena guka wa fly faria riu ri itura riri muratuona turithi mwona ricangera ritio guo noguo na miti hana no ne miti ithiite ehandite uguo bara-ini igathii uguo igacoka gathiururukiria mugunda uguo na ni yanyua mai wega hindi no kuraura pio riu ri undu umwe gwenda gukwira ni atiriri buroti ici ni guthira irathira ona kuhana uria gukihana ri tutigetie buroti less than 10 ni kana maririkani uguo less than 10 out of 59 tutigetie less than 10 yes na buroti ici turaciendia ciringi milioni 2 cash installment 2.1 million a deposit of 300,000 ici ingi urihe kwa ihinda ria mieri 6 ndacokera ringi nigetha riri nigetha Jane wa Njikuri aigue tondu kiru nikio akorwo ria ati bei ya arimi akacoka kaandika into farmers wadao kama sisi ya kuanzia bei ya farmers bei ya farmers bei ya farmers ri turendia wa mbere buroti ici ni cia wa mbere buroti ici ciothe ina taito ucio niguo ndura mbere Jane wa mbere uguo titles yes na ciothe ire wabici na ngaciona na maitho makwa na ikahoerwo tugacihoera riara-ini yes no nyite horo cio buroti cia 50 by 100 buroti 59 iria turendia kwa bei ya ciringi milioni 2 kuri mundu wa cash arihe na mieri 3 nake mundu wa installment turamwenderia 2.1 million arihe deposit ya 300,000 icio ingi arihe na mieri 6 wanyita horo cio ndika ne anyita tega telefone uthi reke uguhe kibaro kia ha ni undu wa madam uyu wetagwo Dibora Dibora yes Dibora rauga atiriri I need translation ndigo kwa ritwa riake ria keri no ndina madaraigwa Gikuyu no ena buroti ciana igire guku abiru mangen haya leure sasa ati I need translation upa tu kumweka sasa skiza tumesema tuko okay ni go prefer githungu yes na tulugire we mwagana githungu ri guga na githungu na weke atia translate sawa wewe hena kwa no githweri hena kwa githungu yes no wamba warikia ri jokera aramenya maritwa maitu to ni maiko riu ri wewe wauga warikia ri to na ijoke ruothe na githungu riu ambiriria sawa komo na kuga atiriri ona maritwa maitu to ni maiko ndamenya twitagwo atia Peter my name is Dibora my name is Peter Dibora Isaac sikiza sasa Dibora nataka unisikize kwa makini natumai utamakinika sasa Dibora tuka serious mimi Dibora is a very serious investor. Gofuroweta muno tiganebe. She is a very serious investor. Be serious. Ni gofuroweta muno. Yes. Andaiwo uga. Ko alije dori. Be very serious. So Dibora, what I mean is my name is Isaac and we have Peter. He's the director or CEO Maliland Realtors Limited. I'm Isaac. I'm Farodhi TV host. Yes. Diki wale karibu. Diki. Just proceed. Sir. English. Proceed. So Dibora, hapa kunaitwa Konza. This is Eden Estate Konza. Eden Estate Konza ni jirani yake Konza International Techno City. Na labda kwa kifupi tu ni kueleze mahali Konza is situated. Ukitoka Nairobi ingia Mombasa Road. Sijui kama unafahamu Mombasa Road. Anaijua kabisa. Kama anafahamu Mombasa Road, basi ukiwa Nairobi unaweza tumia njia ya kawaida ya Mombasa Road ama uingie expressway, njia ya kisasa ambayo imeishia hapa Mlolongo before uingie Kitengela. So usiingie Kitengela, teremka, pita the river, pita Machakos Junction, then from Machakos Junction kufika Konza is around 10-15 minutes.
uweze kuwasili katika Konza International Techno City. So, Konza International Techno City is a government project yenye iko na ekari 5,000. These 5,000 acres ziko katika kaunti 3. And I tend to believe that these are the corners of those counties. Ndio maana ziko mahali pamoja. Yes. So we're talking of Kajiado, we're talking of Makueni and Machakos. So, sasa shamba yetu tuna bahati sana kuwa sisi ndio kampuni ya kwanza kupata shamba iliyo karibu na, sio karibu na, iliyoshikana na Konza International Techno City. Ikiwa labda haujafahamu mengi kuhusu Konza International Techno City, ni one of the biggest cities in Kenya. It is actually the amongst the biggest cities in East Africa. Yes. And probably even in Africa, because it is ranked amongst the smart cities zenye ziko katika dunia hii. Kwa hivyo maybe to even understand it better, September mwaka huu kutakuwa na mkutano mkubwa sana KICC wa kuweza kujadili mambo mengi ya kuhusiana na ile project inafanyika hapa. Na huo mkutano utakuwa una involve all smart cities in the world. Watahostiwa pale KICC kujadili mengi kuhusu our smart city ambayo ni Konza International Techno City. So, baadhi ya mambo yaliyofanywa sasa hivi pale Konza International Techno City ni Open University of Kenya ambayo ilifunguliwa last year September, na sasa hivi kuna wanafunzi pale ambao washaanza masomo yao. We still have KAIST University that is under construction, na it's supposed to be complete by the end of this year. We are hoping so, na masomo yaanze mara moja, and we are even expecting kutakuwa na virtual courses. Ukiwa mahali huko unaweza somea Kenya through the virtual methods. Manake hii is an international techno hub. Kwa hivyo mambo ya teknolojia itakuwa imeshika kasi. Data center imeisha. We have what we call all government services. Bado mjengo huo unaendelea. We still have other like tunaita mahali kutakuwa na ambulances, kituo cha polisi, and other government response units zitakuwa mahali pale. Inaitwa tunaita aje? Nini? Kuna ile building nilikuonyesha ambayo iko na administration block. No. Hiyo ni ya KAIST University. Kuna huo mjengo mwingine unaitwa okay, nikikumbuka nitakwambia. So there are so many things that are happening here, na ni vizuri pia nikuambie, si watu wengi wataweza kununua Konza City ndani, maana this is a lease land, lakini hii yetu ni freehold. Lease ni kumaanisha kwamba ni shamba ya serikali, so you are leasing yenye utakuwa ukilipia every year for a certain period of time, like 99 years, 60, sijui how many years. Kuna lease aina 3 tulielezewa vile. Some of those projects that will happen here in Konza City hautazipata kwingine kama Nairobi na kwingineko. So meaning, apart from being a techno hub, it will still help us in a lot of innovations zenye zitafanyika hapa Kenya. Tutakuwa tunafanya mambo mingi, and we will cut short our journeys za kutoka hapa kwenda China kuendea vitu zingine, maana zote zitakuwa zinatengenezewa hapa Konza. So that means when you are next to that city, it means you are in the prime place. Hii Konza City imefensiwa. Wakati itamalizika, that fence itaondolewa, kumaanisha tutakuwa ndani ya Konza City. Huku ndani ndio unaweza labda pata nafasi ya kununua, lakini unaweza kuwa na pesa na usiweze kununua. Yes. There are so many processes wanafuata, wanakuchunguza wewe mwenyewe. Apart from being an investor, you have to be a developer. Lazima umalize kununua, si uiache pale kama vile tutafanya hapa, ila ni ununue na uanze kudevelop. People like Huawei and other people wenye serious investors, biggest investors, especially when you wako hapa nchini, most of them have started doing their things inside here. Maybe if you get time unaweza Google uingie uangalie part of, kwa sababu kuna ile list ya investors tayari wenye wameingia phase 1. Phase 1 is under construction, is expected to be complete by 2028-2029, amongst other things zenye zinaendelea tayari huko. So sisi sasa tuko hapa kwa fence. Yani ukitoka kwa fence ya Konza kuna barabara, kisha tuko hapa. This project
is very cheap. Because when we are talking of being next to Konza International Techno City, it means you are in the most prime place. So watu wakitaja Konza, wewe ndio unafaa kuongea kuhusu Konza. Watu wa ndani ya Konza wakiongea, basi wewe hufai kunyamaza, maana hata wewe ni kama uko ndani. Yes. So that means ukinunua hii project yetu, you will be amongst the most serious investors wenye watakuwa hapa nje, wenye watakuwa wana host part of the offices zenye hazitakuwa ndani ya Konza City. So if I come and put up an apartment here, you'll be able to let a lot of offices za serikali ama za kampuni zitakuwa zimeinvest pale ndani. Unaona? So you realize kuna, for example, to say, although Konza pia ni kubwa, because when we talk of 5,000 acres, it means kutakuwa na vitu mingi sana, but believe you me, si vitu zote zitatoshea huko. Wale hawataridhika na huko watakuja kuwekeza hapa nje. Of course. Na kuwekeza si kununua plot, maana wewe tayari ushaown hapa. Kwa hivyo watawekeza wapi? Kwa zile apartment utakuwa umejenga. So that's why we are telling people, before you think of building a house here, take your time. We still have enough time to think. Before phase 1 iishe ya huko ndani by 2028 2029, kuwa ukifanya analysis yako, research yako, so by then you'll be able to tell nini hii unaweza anza hapa nje. For now, hizi plots zote ziko na title ni za 50 by 100 na tunaziuza 2 million kwa yule mtu ambaye ananunua cash, na installment 2.1 million with a deposit of 300,000 and the rest payable in 6 months. And nimekuambia title zote ziko na ziko kwa ofisi. The analysis yenye nimekupea unaweza ipata hata kwa upana if you're able to get if you're able to go to their Facebook page inaitwa Konza Technopolis. Unaweza ingia pale YouTube, unaweza ingia kwa Google, we have their website. Please just go and feed yourself with a lot of information, kwa sababu tusha realize kuna watu wako na information hata kutushinda, wenye tayari wanaingia kwetu wanatuambia Farudi, by the way umeona hii kitu inatajwa kuhusu nini, inahusiana na Konza. So that's just a little knowledge nimekupea kuhusiana na the whole project ya Konza International Techno City. Aha. Yes. Asante sana mtazamaji wetu, umeweza kupata uhondo kamili kutoka kwa Farodhi Wadhayo mwenyewe akikuelezea zaidi kuhusu mambo ambayo inaendelea kufanyika katika huu mji wa kimataifa unaoendelea kujengwa hapa Konza nchini Kenya. Uzuri zaidi ni kwamba hizi plot zote ambazo tunaweza kuwauzia, kila plot iko na cheti miliki chake kikiwa tayari, kikiwa kwa ofisi ya Maliland. Na sababu najua kuna wengine ambao wanaweza kuwa labda ndio wamefika kwa hii mtandao, ndio mara yao ya kwanza kutuweza kutupata tukiweza kuongea mambo ya Konza ama kwa kuongea mambo ya Eden Estate. Nataka nikujulishe ya kwamba projekti zote za Maliland huanza na maombi kutoka kwa mchungaji wetu Pastor Garuya. Na siku ya kufungua hii project ya Eden Estate, tuliweza kufika hapa na mchungaji, tuliweza kuwa na maombi, tuliweza kuitakaza na tuliweza hata kuombea hizo cheti miliki zote za hii project. Na sasa hivi tunavyoendelea kuongea ni kusema ya kwamba Eden Estate ishakubaliwa hapa duniani na hata mbinguni. Sasa kwa wale ambao labda walikuwa wanatusikiza tangu tulipoanza tukisema tunauza hizo plots kwa milioni 2 ama 2.1, na labda bado ulikuwa na tashwishi ukifikiria labda sababu uko na mambo zingine ama sababu uko na project nyingine, unaona labda uachane na hii kwanza umalize ile nyingine, ole wako. Maana mimi naweza kuambia hivi bila kuogopa, afadhali uachane na project nyingine yoyote ambayo unaendeleza, kwanza upate plot ya Eden. Hiyo nani nitakwambia bila uoga, ikiwa ukweli mtupu. Kama ulikuwa na project ya kulisha nguruwe ama nguruwe,
Kama kuna mahali ulikuwa na labda na kamjengo fulani, kama kuna mahali ulikuwa na kaploti fulani ulikuwa umenunua na huko, mimi naweza kukupatia hii mawaidha. Hii ni ile wakati unaweza acha kila kitu yenye ulikuwa umeanzisha kwanza, isimame kwanza, upate ploti moja ya Eden, alafu uendelee na hizo project zingine. Sababu gani? Hizo zote unafanya bado ni zako, lakini ile bahati iko hapa Eden. Ikikupita, kuna siku utakuja kuuliza swali, mnaweza pata ingine kama ile mliuza ya Eden? Vile vile tu wengine wanaulizaga mpaka wa leo, kama tunaweza pata ingine labda ilikuwa ya Konza 1, mnaweza pata plot ilibaki pale Global Residence. Hata hapa kuna watu watabaki wakiuliza kama kuna hiyo plot yote imebaki hapa. Nadhani sasa kuna watu labda walikuwa na marafiki zao, lakini hawakuwa wanaweza kuelewa hii lugha yetu. Leo tumeweza kubadilisha lugha. Tumeweza kuwapatia uhodo kamili kwa njia ambayo inaweza eleweka na watu wengi zaidi. Good. Yes. So, kwa wale wote labda hawakuwa wanaelewa ile lugha tumezoea kuzungumza hapa, it means you have enough information now. Cha muhimu ni kujua kwamba there's a video we were sharing last week but one. Yes. Ya CEO wa Konza akiongea mengi kuhusiana na this big project. Yes. And this big project, wakati umesikiza hiyo video, you can be able to tell what are we talking about when you're talking of being next to smart city. Unajua si kama kukua karibu na Nairobi. Being next to a smart city, it means you are part of the smart city. Yes. You are part of... Sijui ndakuelezea vipi, but eleza tu. I'm trying to imagine ni kama wewe una host, because there is no way they can survive in there without you. Actually, let me tell you something. Pale ndani, yes, si kwa kujenga nyumba za kuishi. That is it. Pale ndani si kwa kujenga nyumba za kuishi. Nyumba za kuishi ni hapa. So they cannot survive without you people. Because Eden Estate, si ya ukuja tujenge kampuni hapa. No. Hii si ya kujenga kampuni. That is it. Hii ni ya kujenga residential apartments. Zenye sasa wanafanya kazi pale, wanaweza ishi hapa. Labda pale kukiwa kumejaa, watu wanaweza kuwa wanakuja wanakodisha maofisi hapa. So hapa kitu ya kwanza, usikuje kuweka ng'ombe ama nguruwe. Kitu ya pili, hata kama unataka kujenga boma ya kuishi, tunakuomba radhi kidogo. Usijenge boma kwanza. Tulia kidogo, usikuje neighbors wako wakuje wajenge nyumba za 50 stories, alafu uwe sasa wewe ndio uko pale chini. Subiri tu kidogo, maana hizi plots zote I can confirm these are commercial plots. These are commercial plots. Hata kwa wenye labda wanataka kufikiria mtu anaweza jenga, kwanza weka hii, wacha ikakae kidogo. Tafuta mahali pengine, jenga nyumba ya kuishi. Hata madhari uende ujenge pale Dominion. Madhari wewe ujenge Dominion. Yes. Lakini hapa ikiwa utajenga, just do an apartment yenye unaweza host very prime offices. Na hata ukitaka nikupatie architectural engineer. Ukitaka nikupatie structural engineer. Mimi naweza kupea. Aanze kukuchorea. Ukaage nayo. Uanze kuwa na maono ya ile kitu utakuja kupata. Unajua kuna kitu kingine ukiangalia hivi kila asubuhi unaambia Mungu kitu. Mungu, hii nyumba nitakuja kujenga. Ukiwa na hiyo. Si unajua kuna watu wako na plots hawana pesa ya kujenga, lakini wako na hizo plans zote kwa nyumba. Akienda through the files, anaonaga anasema nitakuja kujenga nyumba kama hii. Na one time anakuja anajenga hiyo nyumba. So kwa wenye wote wameweza kuwekeza kwa hii project ya Eden, hapa tunaongea mambo ya commercial properties. So tumebakisha less than 10 plots. I think you can be able to get your map right away via this number 0798008008. Kuja inbox ya hiyo namba ni kutumia map 0798008008,
ama ya Mr. Maina 0720203721 0720203721. Kuja inbox ni kutumia map ama Mr. Maina akutumia map. Only less than 10 plots remaining out of 59 plots. Yes. That means gumu sana zaidi. Yes. Kupata plots hapa. Yes. Umesalimiwa na Lucy Wamaitha. Oh, nimesalimika sana. Ile beste yangu. Lucy Wamaitha. Yes, Lucy Wamaitha. Very serious. Another serious investor in Konza. Another serious investor. In Eden Estate. Yes. Yeah. So, si habari wako nayo? Habari sasa tumekupa. Mwenye anaweza kuwa anataka kupata map. Kabla uambie hayo, wacha niwagusie tu jambo moja muhimu zaidi. Sawa. Ikiwa labda ulikuwa unataka kupata plot hapa, lakini uko na tatizo moja ama lingine, mimi nitakuwa daktari wako jioni hili. Ikiwa uko hapo na ulitamani kununua ploti hapa, na labda uko na tatizo moja au lingine ambalo huwezi kuelezea hapa katika mtandao, basi njoo nitumie ujumbe mfupi kwa sasa. Na ukiwa unasikiza hiyo maneno yote, yes, na ulikuwa kila wakati ukiwa na tashwishi kidogo kwa uoga kidogo hivi, yes, ni wakati wako sasa. Pigia Farodhi ama unipigie simu, uitishe lamani. Tukutumie. Yes. Uweze kuchagua plot yako. Sasa hata ramani kuna watu bado imechanganyisha kidogo. Waambie map. Yes. Yes. So if you have any query, yes, if you have any issue, yani zimebakia less than 10, lakini unaona Farodhi, simu ungenisikiza kidogo, niko hapa kukusikiza. I have time to listen to you right away. Na pia kama uko na marafiki zako walishindwa kununua sababu hawezi kuelewa lugha hii yenye tulikuwa tunaongea bereni, eni wapatie video waambie sasa ndio hii sasa. Waambie tumehama. Sasa show zetu zote ni Kiswahili, lugha sanifu ama Kiingereza. Yes. Hatuna mchezo. Hatuchezi. Yes. Mtajua hii ni Eden Estate. Mtajua hii ni Eden. So, yes, ikiwa ulikuwa na issue na labda muda wa kulipa, labda njia ya kulipa, because there are so many people who are struggling to pay because they have bako na mashida ya zile nchi wako kutuma, labda M-Pesa ni ngumu, wengine ni muda wa kutuma, because there are people who have limits in their countries. Yani yakisha tuma $10,000 hawezi tuma pesa zingine huo mwezi. So kama uko na swali lolote kuhusiana na ungetaka kununua lakini unaona, ungetaka kununua lakini kuna kale kakitu kana kufinyilia, unashindwa Farodhi, sasa huo muda munapeana ama hiyo njia munapeana ama any other question you may be having, mimi bora hii shamba isikupite because we have less than 10 plots. Bora shamba isikupite. Niona kama utoka uretigera kuga. Kuna kale kaswali kana kufinyilia lakini unataka kununua and you even have that deposit. Lakini unashindwa Farodhi, nikiwekelea hiyo deposit lakini unaona hiyo lakini nipate inbox. Wale wote ambao walikuwa wameogopa bereni kukupigia simu na wakakuja inbox ama wakanipigia, I am 100% kila mtu amesaidika. Kuna watu wamesaidika na wamenunua na labda walikuwa na swali waliogopa na wamekuja kurealize uoga yao haikuwa na maana na hata haikuwa na sababu na ilikuwa swali rahisi. Kogwe iko winda kiuria mama ni runa vyo urenda kuuoni guku leo tutigetie broti less than 10 moka inbox iko shokeria kiuria kiu tondu kihota gutuma gure umuthi. Na zaidi ya yote ukiwa kuna information unaweza taka yenye tumekuwa tukitumia watu na labda ilikupita, sema tukutumie. Tuko na videos, tuko na vitu mingi sana tunaweza kutumia, usikize zote, uweze kusoma zote, ili ukifanya uamuzi yako uifanye kulingana na vile umeweza kuelewa mambo ya Eden Estate kulingana na Konza International City. Yes. Ukiwa na information yote itakuwa rahisi sana kufanya uamuzi. Very true. Yes. So Kuinesta, naona umeingia wakati tulikuwa tunaongea Kiswahili. Samahani, labda
kuna jambo labda limekupita, unajua Kiswahili labda kuna mahali haukuelewa. Unajua Queen Esther unajua uzuri wa Queen Esther amekuja akiwa amechelewa, angekuja kutukosoa. Amepata Kiswahili kinatiririka. Naye Mungu ni nani? Amepata alale, akalala, akaamuka wakati tunamalizia. Hapo ndio tumeponea. So if you have any question, please come to my inbox ama ya Mr. Maina na tutakujibu. The only thing we know is ikiwa ngoro-ini yaku ni urabatara kugura buroti guku, no hena undu urakuhingiriria utangihota kurugira haha, tukore inbox tamakane tuguguthikiriria na wahota gukora tu ni ndagika ya muthiari no koro kaundu ko ni tugwathikiriria na tukaigue na riu ri wabatara ndukae tukuone buroti guku na tukirikia ni mundu ndakana rakare nyundu wakwa kana rakare nyundu wa baruthi. Yes, tondu ungikorwo ni ugite wigirwo buroti na nduri kindu wigite haria kuringana na mubango na mutaratara wa kambuni kana wendia na buroti yaku ikorwo ni yendio ndirona gitumi gia gutuma urakare ona hani ndaikone imwe ona no wega tumere buroti icio rigwe itigarite less than 10 ni iria cigithitio icio ingi ni thiru koguo ni iria muigithitie turendia okimerire uma we na we king'ang'a-ini kahato kwira mai tondu buroti ni thiru ici tureka atiri ici turuga less than 10 ni iria wigithitio kaga kuigirira deposit mundu itu nicio turaneana no amera no akimera thiri tutauba tu koguo ri akone wigithitie hau ni ungikujita tutangathe mitambo-ini twi hamwe tondu riri no mubira thiri. By the way, tamacokere ringi netha manyite nirakwira riu mata mere uma manyite uma buroti cia Eden Estate ni thiru ciothe buroti gutiri ona imwe ndigaru estate no ni ici turauga less than 10 ni iria wigithitie ukarega kuigirira deposit nicio na tiriki ti kurega ukadire kuigirira deposit nicio turaneana akorwo ndukwende neanwo tukiuma riara-ini ikia deposit munyite wega na njokere ringi Eden Estate ni thiru ici turendia less than 10 plots ni buroti iria mundu angiuga njigira no ndaigite deposit. Yes, iyo ni rendio less than 10 koguo akorwo ni wigithitie ucoke uigire deposit ri ona korwo next week tuthikicoka guku bas. Rosemary Jerry Muriithi tu ni hindi woka highlight but in time to something important and interesting. Riu keka uguo Rosemary witu Jerry toka inbox twaranirie. Rosemary njira hi inbox twaranirie ahota kwigwatira kanyamu guku tutikwaria ndeto nyingi wa tutigukiria hau no umane ati namba citu cia thimu ni 0798 008008 niyo 0798 008008 kana 0720 203 721 0720 203 721. Buroti ciothe irari 59 taito ciothe ire wabici koguo ona warikia kuriha no transfer igwikwa na ciothe ni njikire bacon farafara igatina ngeka irigiro na igekirwo gate na turendia milioni 2 cash installment 2.1 million deposit 300,000 icio igire hana mieri 6 mundu wa cash mieri 3 ukorwo rikitia kuriha andu aria maigithitie na matirihite deposit niyo matumite ni buroti cia nyu turendia niyo matumite tukorwo twicaitio umuthi otherwise korwo we wigithitie ni urihite tutingiri guku umuthi na ungienda kumenya kana buroti yaku we ni nyendie itia mapu akorwo no igithitie no wenda kumenya kana ni nyendie itia mapu. Yes, Mr. Maina, give me a call behind the curtain. Who is that? Queen Esther. Panga imeanza kukata. Panga imeanza kukata. Angĩkorwo wĩ mũmemba na waigithĩtie tondu kũigithia nĩ ũtuĩkaga mũmemba automatically waigithia. Angĩkorwo wĩ mũmemba na waigithĩtie na ndũigĩrĩire deposit ona ndũkambũrĩmu Mr. Maina mbũrĩmu ni. By then ni ona njũkaga tũtikendie baruthi akanjĩra mwe twendie kĩa hinya. Koguo uko wina bara yothe we umenyanie tinie we nitu ujira tuciendie ai nitu ujira tuciendie bara ya hina hindirona hatire thina no ithu ujira tuciendie we ni ndegaga ukanjira twendie
Koguo ri wewe ataigite deposit ri ne bro tia nyiturendia by the way kama ndo kama kombe ramba ne bro tia nyiturendia ne bro tia nyiturendia tondu nitwaheanire Iran last Friday nitwaheanire mukana tukiuga mama Michael ni uramenya ni wigithitie either hure thimu kana utume deposit na ko we na nganja no guo turauga ri wetie map ati I know for this is not on my side ucio ni Queen wandika uguo ni njua ona ndithomete ndi bata guthome ucio ni Queen Ure, bara cio othe murekeria barothi to ni ndugamite na inyue pio. Na riu akorwo ndurihite ri. Na nie wega wakwa ni nyamba kuheana mukana. Yes. Itano ya ikinya ni heanaga mukana. Koguo mutigwana wega. Ta ithu tuthie na wega itikagiria tuonane. No uma ni ati akorwo ni wigithitie call o confirm kana wetie mapu wabe utumirwo o confirm ni tondu ni tweheanire mukana hindi atwiriga guku na tukiuga tweheana mukana tondu meana guthire kurathira ko te imagine enda ni thiru icio ciari savira itigirwo deposit ni tumitũke guku na tareke ndemere ati tutingiokire tareke ndemere ati barothi nuona tukimaya mitambo-ini tareke tondu ngithirwo umuthi kuma na ageni aingi namba ya gwetia mapu ri ni 0798 008 008 0798 008 008 kana yako ya 0720 kegwe ya 0720 ri namba ya go complain gya ko ni kiendie ni 0798 Yitu tuko wenu wekiria 0720 203 720 ene namba ko confirm kana kiendie siyo akiari ukahorera ndenda kwena maundu meri mundu wa complain na mundu urenda kugura hari cio ciaguritwo 0720 kendekie ungikorwo ni ukwenda Kenya beheane namba 0720 203 721 iyo ni yakwa ya barothi ni 0798 008 008 haya namba yakwa ya 20 ri ungikorwo he buroti icio touga andu matigirire deposit no wende buroti ro yothe ri hurira na wanda utumira mapu ri ire yothe ukuona ina kadoti ka buraki ri ire yothe ugucagwa na ukune mioe ire yothe ina ka buraki wona wikiria mapu iyo ni reserved no ndigiriro deposit not booked migirire ni reserved but not booked iyo ire kwene ni tukunengera bora irathoma buraki ungitia mapu wona buroti yaku ni nyendie na no wende hihi kurehe maramici maku uhore 0798 008 008 barothi ni utagikira wega muno ni weginya kuhoreria barothi ukuhoreria kahora no njo andu matangihurira in case nyu mutangihurira hurira icio urona thimu edaivatitwo ego kuri uri inga kuidesta while is already paid I'm paying the other one immediately after the show I don't trust Barothi now but itisha mapu kwanza Queen Esther you confirm fast but anyway let me tell you Queen Esther is my best friend no ri uri one wira me icio tuko discuss ra ha no no horo wa rata ni murata waku nie ni muhuri fitu ni muhuri biacara nie ni muhuri we ni murata niguo no what bring friendship in business no ndugate riri ni murata wakwa muno no uyu ni wira na biacara na wira biacara no titwana itwanaga koguo ota andu aria ngiri okay na njira nguhi urenda kwira Queen Esther ota andu aria ngiri mawatho na mitatara marumirirwo waigwa gutuma umuthi ugatuma umuthi rucio wauga ni rucio ugatuma rucio bye Igo idhaa watu wa Ngai